Town Committee Hongjai Long Mai Kangni Hemai Wuthung Arong Arat Tumpen Miss Kiwaya Fapan Karcho Mai Kangni Abarim BJYM EKADC General Secretary Harlong Bi Ingtia Phan Assam Pradesh BJYM along Executive Member Lapin West Karbi Anglong District BJYM Co in charge Arpu Kipek Kardom Adaba Biota Long Penili Urban Krupi Non Biotang Tanpen Arjekta Bugojan Town Committee Ahong Jai Long Thereni Pai Kebarni Adapor Pai Keba Por Malong Pen Maiki Padu Pona Biota Bugojan Penili Tuma Peranki Biota Nakpale Chairman Binut Saha Pen Kichari Pon Amay Long Aluhi Sarpo Aman Pen Karbiang Long Tunamas Council Speaker Long Kitimung Chitongdun Manpeng Aluhi Aman Pen Karbiang Long Tunamas Council E Madhurja Thekil Pukon Bukojan Town Committee Vice Chairman Sundar Ingti Pen Cheng Lok Kithegedinga Tumchitongdun Si Mayalong RDP Dun Bukojan Town Committee Puadim Bukojan Municipal Board Punon Ki Amenta Larpon Lo Labang so Amay Long Pen Mini Truck Barpibar Sukido Ahem Kikim Kerang Pon Jia Phan Pen Cheng Lok Prengcham Asona Mung Town Committee Phan Nang Kiliason Ingkrupon Lo Mailong Karbiang Long to the Mas Council EM Lapen Speaker Atum Karbiang Long Ang Kang Kiklen Kida Maputak Kachitong Dun Arat Atumapan Pachini HDP Hemai Wuthung Rong Pi Arong Arat Atumpen Patir Pi Ponsi Thereni Pai Kep Ani Adapor Pai Keba Porpen Rong Si Pen Chirung Chereksi Suri Hinira Kreser Kep Aninkan Miss KYF Miss Kajerbon Rong Hang Pilapen Akapreka Tumapan Karcho Mai Kipadupon Biota Perangki Pen Biota Napali Hemai Wuthung Arong Asar Longki Sorong Pi Pen Kichim Hem Pupona Mai Long Rong Ameka Ren Sing Rong Pi Pen Chitong Dun Aluhia Tumapan Kipachinia Porenlo Aluhi Sar Puaman Pen HDP Jutang Hawara Maya Maipu Juna Sing Teron Chunbang Juna Sing Tokpi Chandra Sing Teron Mongol Crow Rina Rong Hang Pi Pudang Timung Pi Kurusar Pen Langtuk Rong Pi Lapen Bura Rong Pi Atum Chetong Dun Maike Phalam Sang Pi Kasang Rong Hang Pi Pen Si Than Pajermi Ponlo Mai Long Miss KYF 2019 Miss Kajerbon Rong Hang Pia Pan Man Peng Pen Archopon Adun Thua Por Ke Mehud Hemai Wuthung Arong Pen Bia Satlang Ki Undun Cheng Abang Pi Rengka Rong Pi Pia Pan Lapen HSL Se Satlang Star Mark Kelong Dun Pudumi Rong Pi Atuma Panta Archopon Aluhia Tumpen Labang Ke Thoma Tuma Pan HDP Hawara Pan Nong Me Kewan Thegapot Kachoro Pajir Lapen Aprang Sa Seke Aprang Dun Bom Japan Ahir Jume Pajir Lapen Rat Cyclem Bang Chandra Sing Teron Amethang Jongjung Pen Tangka Anong E Pajir Mai Long Alhui Sar Po Borjan Jutang Hawara Mai Amai Pujana Sing Teron Pen Bang Ke Thoma Tuma Pan Hir Jume Lapen Kachoro Pajir Lapen Alangli Kachuningri Borjan Local MEC Mate Karbiang Long Tunamas Council Speaker Long Kiti Mungapan Abatay Lason Karcho Amai Long Chupha Ponlo Sita Alangli Chitong Dunde Laso Puthak Masap Ning Dukalam Pangdak Sita Maya Bang Mesaning Samjin Mesi Pachun Ponlo Namalam Sopor Panbirta Mo Intermodik Sina Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nangina chusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok taun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepakeng cita. Madhari, lo nalok car beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma konat lo lake. Di foi ti arlo Iron Bridge adong rong supia long ke chengsi sopin so la pe so arlo dong kapamada dim lo. Kalang ma Kalang lo, kechengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Claret Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rongharpi, Rongbe Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinbin ang humrig mo.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। Conch Water. Dihna mo phi puthot bir talong wangtholo Bharatiya Janata Yuva Morcha Assam Pradesh Executive Member Lapen West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Yuva Morcha Co-in-charge Harlongbi Ingti Aphan Arpu Kepeka Birta Katni Sasahe Malong Nonjong Birta Nangpali Bharatiya Janata Yuva Morcha East Karbi Anglong District Abarim General Secretary Harlongbi Ingti Aphan BJYM Assam Pradesh Executive Member Lapen West Karbi Anglong District BJYM Co-in-charge Arpu Kepek Alang lipan bang suar pu kipek ponapot alang lihin pen state BJYM amai pu akong chun bang pen danglok state BJYM along klema pu bang pipenan parta alang lipan kacirap kacitudun aduma pan antaninga klong pen kaciru alam theki pajirpon padu West Karbi Anglong Dongkamu Kamalong First All Karbi Anglong Nokbi Chepharang ke kat kache baya jame kipadu pon biota therini phai ke pani pherang ke pen katni sosa hemalong biota napali West Karbi Anglong Jengkhapen Dongkamukam Town Kochileng PWD to war kilometer creep liana jakiding ada por phai plia por pen ki kat kache bai asai padopon nokbe ki kat kache patia long mai phurukasen kram sala penchun bang bor im terona tumpen ke batir pi pon along chopha lihia mal pen traffic police hore terang chetong dunsi ke kat kache patia long RDP don bang pharo isira bang gore isi kache pati duna tumang bong pen ke cheng si anong e dilai hawar ber harota kro alang liphan tangka sika suri cap pi pajer pon adun thuanong e sifasar arong pen Rajiv Barua tangka sika suri choksi kithomanong e mate third prize lake umpanai hawar pen justo sonti mong si chibalong ponlo biar tonterangi nang kelas ko ano pore ga Class 7 na school pore ga Simmer Academy academy di pini ke kal ching bai long nang ke kadun hu la dak jeng khapen dak dong ka an ge di tamang so kar long nang ke nang ka towar suding nang ka thoma nang ching bai dun sang ma sang se ten nang dong ka nang pele thor nu ma nang pele thor tang tin nang ke kadang pele thora along abang ke nang nong e se palong lo ke di se palong lo First all Karbi Anglong second position ma palo kior maran tha aji tu marathon na ke man kilometer apna eto 15 kilometer 15 kilometer punar ki naam asile Rajiv Barua ঘর করে asile mor Dorong district Mongol no district alang liphan sika suri pho pajer pon lapen bangner ke batum consolation prize chipalong dum Birta bangela panskang tan poniklo dumi thakmi kurung